Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum amансыздар туғандар. Бүгін жылы 15 февраль 2025 жыл. Ноқаттағы бұйырса сіздерге şu картошка, азық-түліктердің бұйырса, продукталардың бағасын бұйырса чағылдырып біліп береміз. Картошканың ценасы қандай болды, түштігі, арзандады достар. Сөзсіз комментарий жазып достарменен бөлішіп, ушул биздин Байкеджи YouTube каналына сөз катталып болғандар. Бұйырса сіздердің жардамыңыздарменен көптөгөн ийгиликтерге чогуу жетебиз деген жакшы үмүттөбүз. Бұйырса сіздерге ардайым пайдалы видеоларды чыгарып турабыз. Картошкалардын чоңун, среднийларды полный акчасын билебиз. Ассаламу алейкум. Картошка пакистандыкпы? Ой, машалла, пакистандык уже келип калыптыр. Канча экен булар? Канчадан болот килограмм? 45 теңге. Налар, а? 45 сомдон дейт, пакистандык уже келиптир. Мына туугандар, бир фура келиптир картошка. Мына фуранын узундагы көрсөтүп коелу. Бир фура Пакистандын картошкасы 45 сомдон дейт. Тонуку? Канча экен? 50 сом. Тон картошкасы. Карагой да? Карагой. Жакшы, содаңыздарды берсин, уже кыйла арзандап калыптыр. Пакистандык келиптир уже. Пакистан картошкасы келиптир. Ассаламу алейкум. Канчадан экен килограммы? 46, 47, а? Булар чоңдар. Среднийлер жокпу? Средний жок. Средний жок. Сәл түшүп калыптыр, а? Түштү. Содаңыздарды берсин. Ассаламу алейкум. Содаңыздарға береке берсин. Канчадан болот экен картошкалар? 45 сом. Ооба, среднийлерчи? Ооба. 35? 35-40 мı yapıyor arkadaşlar? Bunlar 45 сомдон дейт. Кыйла арзандап калыптыр, мурун караганда. Алем сиздер жакта кандай болот, комментарийге жазыңыздарчы. Жакшы. Мынау шипырлардын бирок эси жок да бул жердечи. Шипырлардын эси жок, бирок мен сурайын десемчи. Өз сурап койгон жакшы эле. Буйрса буну дагы бир күн жакшы кылып, общий строй материалдарды бардыгын тартып чыгарабыз. Мына ушул шипырлардын номерин ошол жерде барбы, карайынчы. Ол жерде жок экен. Шифер деп жазып коюптур, бирок номери жок экен туугандар. Мына Instagram, Facebook баракчалар бар экен, ушуга жазып көрсөңүздөр болот. Эгер шипырдын ценасын кызыккандар болсо, ал мен сурайын десем, номер дагы жок экен, номери болсо сурап чалып сурайын дедим эле. Туугандар, картошкалар мына ушундай экен. Эми буйрса башкалардын дагы бааларын билебиз. Сабыз, картошка, азык-түлүк, продукттар буйрса колдон келишинче андыктан сиздер бирден лайкты басып коюңуздар, буйрса жакшы кылып. Ушул биздин Байкеджи YouTube каналына сөз катталыңыздар. Ардайым сиздерге пайдалуу видео чыгарып турабыз. Ассаламу алейкум. Средний кимден экен? Пул канча экен эка? 35. Бул не деген урук? Билбейм. Эми буйрса жаз жакындап калды, картошка эгинмейлер башталып, уже картошка эккенге урук табышат. Канчадан кетти ушул? 50 сомдон сатылып тур, оптумга. Мен видеону үзбөй кете берейин. Мындай сагынгандар болсо, көрүп кичине болсо дагы сагынтып жазып болсо. Ассаламу алейкум. Пулу кандай болду экен? Мурункудай элеби? 100 сомго 4 кило, а? Пияз дагы. Жакшы, содаңыз берсин. 100 сомго 4 килограмм, пияз дагы 100 сомго 4 килограмм.
Bular kartoşkalar şu çoğunları 50 somdan 45 somdan arganda ekan otpunga. Assalamu alaykum aka, жақсыбы? Содаңызды берсін ha, sodağını bir aka. Sağız qancha oldu aka? 100 somga 4 kilogram, 100 somga 4 kilogram deytin aka. Tuğandar menetli balap, like'tan uruk boğazlar. Bu sodagerlerge de öte kıyın negiz, ertemenen soğukta. Sodağınız versin. Mına sağızlar öte köp kelip turgu. Burak esi жоқ eкен. Gürüç, akmay buyursa surayız. Bardağın чеснок. Videoz biraz uzunroq болып ketişi mümkün, biroq ошого жараша бардык азык-түлүктөрдүн баасын чагылдырганга аракет жасайбыз. Мына ушул жерде акмайдын сенасын сурайбыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшыбы? Майларды айтып болса балаларын. Канчага мына алтын деген? 650. Бул пакта экен, а? Пактамай. Мына семчиге майчы? 580. Сонда кайсыңыз күчтүү эле негизи? Пактамай жакшы болот, а? Буларчы? Бул да эле Мариям. 580 бе? 580 сом. Өзүңүз чыкпайсыз, кичине балаларын айтып болсак, а? Ассаламу алейкум. Күрүч. Айтып болсаңдар канча? 80 сом. Бул каяктыкы? Казакстан күрүч. Бул чага? Ал Россия кубанский күрүч. Россия кубанский. 180? 120. 120. Булчу? Бир эле. Бир. Бул не деген күрүч? Бул да эле кубанский, ошо экөө бирдей. Булар чага? Жалла аттын күрүчү 100 сом бар. 100 сом. Ал чоң кара 140 сом. Нал ба? 140 сом чоң кара өзүнүн. Нал 250 сом өзгөнүн күрүчү. өзгөндүн не деген күрүчү бул? Же өзгөн Девизра деп не Ha. срок. тезраба аш басканга экен да, жакшы экен да. Нал 180. Лазер бе? Баткен. Баткен лазер, а? Налчы? Ал жалла аттын күрүчү. Жаллабат. Бул YouTube'га тартып жүрөм, мына ол көпчүлүгү комментарий толуп кетти. Пыратталардын бааларын бир билип берчи депчи. Мына ол канча килограмм ушул? 3 экен, а? 3 килограмм 200 сом. 3 килограмм 200 сом. Мына 10 килограммчы? 10 килограммдыгы 660 сом. 660 сом. Содаңызды берсин. İşinizge игілік. Мен нені көрдім, мұны науат қанша екен? 70 сом майда. 70 сом, а? Мынау не бұл? Сүмөлөк кече. Сүмөлөк бі? Қанша екен бұл литрі? Литр 180 сом. 180 сом литр, жақсы. Мында науаттар бар, 130 сомдан алсаң 80 сом алсаң. 130 сомдан? Тартып қойылчы. Үй науаты? Дүр. Дүр. Нара аккан 80 сом. Мыналар, а? Биз өзүбүз чыгарадык. Жақсы. Тамашный екен да, нақта, а? Нақта тамашный, мынау дем. Печенье әмелерден өзіңіздер бұлар жақсы білсеңіздер керек екен. Жақсы. Содаңызды берсін, майларын асынларын айттым. Кирсамындар жаға? Мал 100 сомго 6, мал 4, мал 3. 100 сомға 6, 4, 3. Мыналарча? 40 сомдан, а? Жақсы. Содаңыз берсін, Алла разы болсын, а? Мынау асалы білейм, а? Ошо наваттан кыяма. Қия. Қанша бұлар? Ошо лидиште 50 сом. 50 сом. Жақсы. Өте чоң, берегез мерсін. Мынау тұздар қандай ол бұлар? Ерік бе жам, айда бі? Майда, өзү жетиңем. Қанша бұлар? Кулубу мыналар 250, 650 грамм. Мал 350 кило. Бұл майдарағы 350, бұл чоңырақ 650 дейші бе? 350 сом, Ha, бұл 350. чоңы. Кичинеси 250. 250 ба. Содаңыз берсін, а?
Tılmakalar hem arganda 100 somluğu var, 120, 130. Жақсы odamız versin aka. Mına tuğanlar buyursa dağı emi etlerinin balarını da biliriz. Etlerinin balarını dağı çoğu bilemeyiz buyursa. Bugün köylü erte çoğaltmın negizi pazar açıldı gele anca mınca pazarlar açılıptır. Mına dost açıp dur o. Assalamu alaikum. Vay maşallah. Ha balar жазып koyuptur ha жақсы. Mına kurma 200 som eken. Mına ne atı? Badan 350 som. Bu Mayıs 450 som. Mal neken atı жержакка. Bunun atı ne bu? Keşu. Keşu degen 900 som eken. Ne olacak? Ancir 550 som. Naul 500 som. Na kurma 180 som. Ha tuğanlar. Bir çetten. Geçe uşunu komentarga жаздылы. Мына ушулардын да баларын тартпайсыңбы деп. Мына бадандардын түрү бар экен. Анча-мынча аттарын билбей эткенмин. Өзүңүздөр билгендер комментарийге жазып коюңуздар. Sodağınızı versin ha. Жақсы. Bereketsin versin. Mına tuğanlar. Buyursa bugün ertemen ушундай niyet kıldım ele. Жақсы kılıp tartıp çıkarayın dep. Öte 10 geldi, yaxşı oldu. Biroq köpçülük mesleler açılık. Saat 9:30 oldu. Mına ушундайken hem her yerde bir 10-15 som, 10 som razницасы болушу мүмкүн. Satkandach. Har birini surap çıkkanга мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошого. Ой, машалла, картошка тамукта. Ama uruk kançı yoktu. İşte. Yeme öyle vallahi. Vallahi. Yani sana ya. 45'ten de hiçbir. Dolardı. Yok. Yeme. Vallahi 35. Ha 35 mi? Nalarda şu. Elik sonunda ona. Daha filan düşüp kalıp duracak ha. İçerisinde o kandaya muruk kudayla ha? Çeşme olarak 300'den kurtuldu. 350 son. 200. Yaxşı. Kocaman. Sodanızı versin nece? Bereketini versin. Kartoşkalar şu kıyla düşüp kalıp dur. Gülşen ya. Assalamu alaikum. Kaçaka mandarindir? Qaysi biri? Ular 180 so'mdan turadi. 180. Ondalar 110 so'mdan. 110. O'n narx turadi, 150 Aha. so'mdan. Qati. Bananalar, çancırlar. Ular 140 so'mdan kivi. Gibi ha. Anladım değil de. Kilosini so'rashammi? Ha? Onlar anca-munca tuğraşını söyleyeyim. Anca-munca atlarını bilmeye kalsak. Assalamu alaikum. Et kança eken? Et anca 600 som. 600 som. Uyu eti, buka eti, жылқы eti, buka. Yaş erkek tırpak nopaz dedi. 600 somdan ha? Yaxşı sodan versin ha? Oşa tınbay surat turabız ya, balar ne olta, şu tağı varsan da tağı dep. Malbozor düşseyle biz hem şu an. Malbozar bırak düştü negiz ha? Azmaz. O yerler daha ziyanı sokmayın. Şonday bırak, ova. Hem bari bir, va, жоқ мына еттүүлөр баары пул экен базарда. Анан арбырактары сал түшүп тур ама, туруле бирок. Ооба. Содаңыздар берсин, жакшы. Просто бул эми элге да эми.
Yo, elde просто komentar polka tutmayı tartışıp çağırırlar dep. Жақсылар бежелер. Қаншадан келeceğim da cüzüm dörünüz? 200 so'mdan. 200 so'mdan. Pomidorchu? 200. Bodring 200. Badırın 200. La bolgarskiler. 250. Mandarinler. 150, 130, 180. Anarcha ece? Yönetiminde video yapaktasın. Özüңüzдөр чыкпайсыздар, эч кыжыл болуңуздар. Özüңüzдөр вообще чыкпайсыздар. 250 alırlar, 230 diye var. Aha, oldu. Sodağınızları versin, жақсы берекесін берсін, ha? Salamat yapalım. Ecem çoçup ketdi go. Ne video kaltasın diye verdi go. Бұл Ноқат базардың центрі. Аралай, bir keskile. Ассаламу алейкум. Қанша екен килограмм көш? 600 сомдан, ha? Mal eti, жылқы еті? Өгіз. Содан бердің, ha? 600 сомдан дейді. Мына бізде Ноқатта шу бардық эле бирдей 600 сомдан. Өзү тартчу нерселер өтө көп экен, бирок кайсы бирин тартышты деле өзүм деле билбей калдым чындыгында. Мына ушундай кылып тартып кое берейинчи. Комментарийге да жазыңыздар, кайсылардын бааларын сатып чыгарайлы. Makarımızla menden arazda da Өтүп кетели. Ассаламу алейкум. Канча экен булар? 250 so'm. 250 сом тоқ пут, ha? Тоқ. Булар да 250 сомдан, ha? Барды калла. Балыкчы? 450 сом дейт. Ой, машалла. Эже жақсыбы? Нанда қанчадан екен, эже? 90 сомдан, ha? 80 сомдан. 55? 55, 60. Мына ушундай ар кандай экен нандардагы. Буйруса азыр бул жака өтөйлү дагы. Базарда бардык нерселер бар экен да, жеңелдерге иш калбай калыптыр да. Канча экен эже булар? Göç 15, kataşkası 12, ısı Үйдө жеңелерге иш калбай калыптыр да эже. Буларчы? 15 сомдон, ha? Бүт бардыгы бар экен да. Содаңыздарды берсин. Бардык нерсе чыгып калыптыр. Ассаламу алейкум. Эт канча болуп калды? Бул жылкы эти, уй эти, буган эт, ha? Содаңызды берсин. Бизде мына ушундай бардыгы 600 сомдон. Ал эми бул жакта кой эти бар. Кой эти 650 сомдон. Мына бул жак өзүбүздө 5-6 эле месте бар өзү койго. Ассаламу алейкум. Канчага салаттар? 200 сомдон, ha? Буларчы? 200 сомдон, 200 сомдон. Аха. Деже, ака. Канча экен булар? 200'den ne var? 300, 450'den. 450 сом, ha? Ne var 200 so'm? Sodаңыздарды берсен 200 сомдон дейт. Досым, ассаламу алейкум. Денсаулык жакшыбы? Канча экен болгарскилер? Bolgarskiler 850 so'm aka. 250 сом, ha? Чеснокчу? Kilogram 380 so'm kilogram. 380, ha? Жакшы. Мынау не латы? Лимон унутуп алдым. Канча бул? 100 сомго 3 түштүк, ha? Содаңы берсин, досым, ha? Mayli bo'p. Мына куруттардын баланы билеличи. Ассаламу алейкум. Keling. Kurut. Kimden ekan aq sizden baba? Bizda Qanchadan pullar ular? 600 so'mdan. 600 so'mdan. Mayda kurutlar, ha? 600 so'mdan deydi, bardığı.
Бұл қаяқтың құры тәгі? Mana şöyle kök verdik ki onu. Mınalar mı? He, moğlar Kökbel. dogamız yani. Alған. Ayağdan ki geldi. Mına çoğun құрытçı. Son kurutular ama oldu istiyor. Mına ол не ayran mı? Yok kurut atalım. Қанша бұл? 150 sen. 150. Süzmeci? Yüzüme yok. Mına ne onda? Çöge. Ha şöyle қанша? Çögeler ama 650 sen. 650 сом. Қолаңызды берсін. Туғандар мынау ушундай экен, эми анча-мынча кемчилик болгон болсо туура түшүнөсүздөр. Анча-мынча аттарын билбей калсак дагы комментарийге жазып коесуздар буюрса. Мына ушинтип биз видеобузду жыйынтыктайбыз. 20 мүнөт болуптур. Дагы мыналарды да кошуп коелучу. Жакшы беже. Өрүккө канчадан экен булар? Örkaklar malar 200'den, 250 sondan. 300, 250. 250 ha. Mal 150 son, 60 son. Sodаңызды берсин эже. Sodаңыздарды берсин, жакшы. Мына ушундай экен, ар кандай экен. 20 мүнөт ашыгыраак болду. Видеобузду жыйынтыктайбыз, көрүп лайк, комментарий жазып коюңуздар. Буюрса картошканын эттери дагы, картошканын баасы дагы бир аз түшүп баштаптыр. Ал эми эт болсо ошол эле бойлон экен. Сиздер жакта кандай болуп атат жазып коюңуздар комментарийге. Алла ыраазы болсун баардыгыңыздардан.